Posle završetka gimnazije, po nagovoru porodice, Gojko 1930. godine upisuje šestogodišnju bogosloviju u Sarajevu. Uticaj rodbine je prevagnuo da upišem bogosloviju, mada je ostalo interesovanje za fiziku, kojim ću se baviti docnije, pogotovo u slobodnom vremenu. Interesovanje za prirodne nauke nije uticalo na Gojkov uspeh u bogoslovskoj školi. Bio je dobar i vredan đak. Mnogi ga iz tog perioda pamte po lepom poenju, ali i po, kako kažu, vrlo upadljivoj crnoj kosi. To je moj diler Pavle, ali gdje je bio momak? To je povećavstvo. On sjećam se kako mladoga, on je dolazio preko perja svake godine kući. Sa sadašnjim patrijarhom Pavlom sam u istom hovoru pevao. Pavle je bio dobar tenorist. Sjećam se Kovrđevu kosu imao. Vrlo dobro je pevao stihiru srpskih svetitelja. Imao je dobar sluh. Posle nisam nikada ni mislio ni pretpostavljao da će se on zamonašiti, jer je bio prirode onako dosta živatne. Bio je vrlo zgodan mladić, ali eto vidiš. Sarajevska bogoslovija bila je jedna od uglednijih pravoslavnih škola u Kraljevini Jugoslaviji. Na čelu bogoslovije nalazio se mitropolit Petar Zimonjić. Generacije 1930. i 1936. dala je vrsne teologi i sveštenike.